abakunzi ba chane yacu twongeye kubasuhuza. Ibintu birakomeye muri Kivu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano ikomeje guhura abawazalendo n'ingabo za M23 ikomeye. Ibi kandi biraba mu gihe muri Katari hakivugwa imishyikirano ya Kongo na M23, nubwo bwose imikino imeze nk'ihagaze, ariko ntago yahagaze ngo ibuzwe burundu, no kuba isubizwa gusa. Byavuga ko muri iki gihe cy'agahenge, ariko imirwano irakomeye cyane, kuko mu minsi ibiri ishize ingabo za M23 zafashe ikibuga cy'indege cya Nzibira, aho zikomeza zigana Kisangani, zikaba zivuga ko ariho zerekeje. Ibyo biraba kandi mu gihe abawazalendo bivuga ko uyu munsi binjiye mu mujyi wa Bukavu. Reka byose tubibagezeho mu buryo burambuye. Dukomeje izi nkuru zacu, mu mutwe wa M23 watanze itangazo umunsi w'ejo, aho ryavuga ko ihangayikishijwe cyane nuko leta ya Kongo yaba irimo kwitegura imirwano ikomeye. Iryo tangazo riragira riti: ceasefire violation Monday, August 11th, 2025. Itangazo ryasohotse kwa mbere ku itariki 1 z'ukwa munani, aho ryavuga ko M23 irimo kuvuga ko ingabo za Kongo na leta barimo kuviyora kwica ihagarikwa ry'imirwano basinye. Iryo tangazo riragira riti: tumenyesheje umuryango mpuzamahanga ndetse n'umuryango n'igihugu cyacu cya Kongo, Alliance Fleuve Congo iratabaza ihamagarira umuryango mpuzamahanga ko Kinshasa, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo kwitegura cyane bazana intwaro bitegura imirwano ishobora kubaho mu minsi ya vuba, baviyora amasezerano basinye itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Ingabo nyinshi cyane ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byazanywe ahantu hitwa Nzimbira, Mwega, Bonyakiri, Kibura, Pinga na Uvira. Izo kukuzana ingabo kandi bikaba bari byo biviyora cyangwa bihagarika guhagarika imirwano kwasinywe ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri Doha muri Qatar. Kandi nanone ahandi hantu barimo kuza haza ingabo zirimo kuvana twitwa Kindu zigana Shabunda, izindi ziva Kinshasa zigana Bujumbura, izindi ziva Kisangani zigana Walikale, ziva Kalemi zijya Uvira. Aho ngo bigaragara ko hari ubwato buri bwazanye abasirikare 1125 bari bavuye Kinshasa b'ingabo za leta, bakaba baje ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani ku cyumweru ejo bundi. Ubutegetsi bw'Kinshasa kandi burashinjwa kuba burimo kukongera umwiryane mu baturage, bityo akaba ari byo biri guteza bitera umutekano muke mu bantu, kuko ibyo ngibyo M23 irabivuga kubera ko niba bikomeje gutyo ko nayo itazarebera, ikaba nawe iryamiye amajanja. Iyo mirwano kandi yitegurwa ikaba ikomeza kongera umubare w'abahunga, yongera umubare w'abahunga n'abava mu byabo basiga ibyabo bahunga iyo mirwano ikomeye cyane. M23 iravuga ngo organization yabo ngo ikaba kandi itangaje ko ikiteguye iri kuri maximum alert, ndetse iryamiye amajanja mu kinyarwanda kizima no kwavuga. Ikaba kandi ngo yariyemeje kuzarinda abasivile n'abandi bantu bose b'inzirakarengane kugira ngo badahura n'ibyo bibazo muri izi ntambara zirimo kuba. Biraba kandi mu gihe M23 no yatangaje ko afashe ikibuga cya Nzibira. Nababwiraga icyo kibuga kikaba giherereye mu nzira igana Walikale ukomeza Kisangani. Ibyo nabyo bikaba mu gihe ingabo z'abawazalendo nazo zavuze ko zitazigera zahagarika imirwano kugira ngo ikibuga cya Nzibira gifatwe, nuko ingabo za leta zasubiye inyuma zivuga ngo zirinze ko abasivile benshi. Abawazalendo bavuga ko badashobora kuhava, badatekereza no kwirirwa bava ahantu na rimwe, ko biteguye kurwana gupfa no gukira paka baboye igihugu cyabo. Umva ko nubwo tuvuga gutyo imirwano yo itazigera irangira gikomeye aho ngaho muri Kongo, nubwo bavuga ngo barasinyanye, ariko imirwano ntihagarara. Hano twaba dufite video z'abawazalendo bari Bukavu, mu nkengero za Bukavu, aho bageze muri iki gitoro cyo kwa kabiri ku itariki 12. Reka tuzirebe, turagaruka mu kanya. Wana wazalendo, wana wasoda wetu wanashuka kuparwase, wazalendo wanashuka kuparwase, banachomoka hapa, banatraverse, kuna baona njoo wale wanashuka mpati kuparwase, njoo wale wanashuka mpati kuparwase.
paroisse, ndio wale wanashuka mpati kwa paroisse na masasi mabunduki wanashuka, ndio wale ni mingi sana, ndio wale wanashuka kabisa. Tunawaona shipeke kumecho, tunawaona shipeke kumecho, hawapita mbarabara hapa kwetu, wanatusalimia kabisa, bako nasema bako banagombola banakia gombola ukavu, wanashuka kabisa paroisse ya chai ile, wanachomoka hapo, wanachomoka mparoisse ya chai, paroisse ya chai ile wanachomoka hapo kabisa. Leo juu nkuko mubazibanye muri izo video murabona ko abari abazarendo bari barimo gutangaza ko bageze Bukavu, bakaba barimo n'abaturage babashungereye, bakaba bavuga ko bakomeje imirwano biteguye kuzabuza Kinshasa yose, Kongo yose. Ibi kandi bavuga ko ingabo nyinshi za M23 nazo zirimo kugenda zigana zishaka kugana Barikare ngo zizagane muri territory ya Shabunda, aho zishaka gukomeza zigana Kisangani. Urumva ko imirwano itari yahagarara.